Bruce byo kuriye wantera ameza ne byo kuribwa. Agambiki? Hapana dade bitwara mu kinabiro binabi. Yesu. Kandi byo kuryana babirya. Kani njangu ne byo kunaba. Bruce wagamba ki? Bruce ni nyoga kamotyo. Koka Bruce no mangu tocintina. Bruce tocintina. Hapana dade orcheguma no orsia. Orcheguma no buzebuzo bitire mtana magurnara nakaba nyowe nakaba. Aza Bruce. Bruce naza kugara nkoni. Dari tokija guma no mboza usharenka rero ukateka uninza guma mponami. Katoda wa. Yo dade kanga metinche da bintu byakahoje. Yesu. Kana ubwe kubeki government yeta kwenda kure kurogude kutachiza besi. Nayo naza kuchitahira najishuma najita hansi. Nibagamba iki na letechi. Bruce akaba tagambe ngo yesasire ebintu bya politics. Abahagize bitwa kwenda gutuzogamba mutsokweta satasi mu nshonga za politics bakaba tuwoningira. Biti bakujya ngo abo mbabari yabahagize. Agambiki? Inga mbabi byeshongo byetu. Wero muntu tebekiro ine sensi zitano. Neje seyituru mweje imukureba rero nobura ko norewo muntu bamusubana ari naza kufera mu kikomere no gumuriyaho buzumotine necho gamba. Biti ngo abona babari yabahagize no jango abahagize no sagumana bakore bakwera kufura ninga tubagambe bakwera kufura. Bwe hata nanyira kubagambira munaza kufutanika mpaka government ejere kwirekiza besije ndeke murankore. Azamara we ni itwe kishuba cyawa kandi kani wo kubarya hano no jango ngo munsomo no heze rhanga na president Museveni sabonka bwe hatkanka watandike hatu bwe watanka kumwepe mam mbore za mwana bwe hata Museveni izanka tuje ngono ndakumugamba ho bwe hatwenze ngumugamba ho nawe bwe hatu president Museveni wechitinsa kuyagambira urguto rwabwize bwe rukugabwize rukutora rukuzabu hweje unaza kurukore nkumibira akarora ke nkwibira na mukaga na hatwazo mu nkumibira na mukaga emyaka 20 yawo bwe nawe namugamba ho nimbana amuzanisa hello ako kakandi ogwa umuntu rwa kabiri yabe myaka 10 tiyaza kukono muri 15 urguto rubarugambira